muleke wakalise mwenoni akaluluke atakolera district eyo musime muve mu comedy gwe mubamweyo Mudofu okunoonya akalulu mu district Iganga abaana bali serious nalabyeekaawo kasita yeekomba ng'etiganga ajalimba ati tukobere ate yabaire Iganga weekend buusabuusa byojja okwogera kuba weekend wabaire Iganga twabaire niyo anti namala nakukoba nti engeri gye weekwetololamu tukobere Iganga wabaire ki tewalabye konvoyi ya SAUDA KAWUMA ALIBAAWO ng'ekuyitako ku Lwekaliro road yabaire ku Kosita naye basomberamu abantu abasooka okubaawo n'ebidongo kati n'aba abalozi n'okunoonya akalulu so ab'Iganga batunulidde nnyo wabanga doni parameters demukozesa okubala amaani g'omuntu nabaddeko Iganga abaana nga baga nti ku mulundi guno bali mu kutunuulira abakyala ababiri bano MARIAM SEIF ne SAUDA KAWUMA ALIBAAWO yawangula akalulu era buti kwitaanya bwabuyitaani kwongera MARIAM SEIF wavwali mu mugala wange ate ye muwala woze toyidinga munankani wange mwana wange ole wa munumba anti kyetuliikoba ayi tulina okwogera amazima kituufu muntu waife wawaka era tumwenda ino aye amazima gali nti bw'olingira ebyafaayo bya Iganga babayidanga balonda nairala ku kifo ekyo naye Mulwanyi abakyala abo bonna basiraamu batuukawo bulungi amaani MARIAM SEIF galina geeru obusiraamu nayo fakita mu Iganga obadde okimanyi ku muntu alondebwa bajja kulembera misigiti bamira era kyovola ate Iganga baagala omusiraamu agumidde kati olaba awo Iganga nti batunudde nnyo Abedinasa Mudyobole omusiraamu aigumira abatya nti Abedinasa Mudyobole omusiraamu aigumira abatya kankuwa mawulire linda buli musiraamu mutali mulingirira omusiraamu aigumira abatya baga in fact abeerawo ku lw'abasiraamu gwe basinza okutunuulira ebyo waliwo akalu akandi mwami Mulwanyi wena weewuliriza mu byoyogere mwami Mulwanyi waliwo akalu akagemye omwamba akawa aye kali oti ka bwa pulezidenti akalu kali esaidi kimakanani kimakanali kimaka UNUP no nali kwenda obwa Ssentebe tina kwe yawangula ddanga tannaba kugira kwesimbamu nze timubonanga kwaye wawange wa wife oyo mwana waka aye bankobye ati Dr. Ebugweri Amidu Kimaka Ebugweri eriyo obululu bubiri bwonka eriyo Wandera Sadala ku bw'MP yaba yono oyo wafu amaani nga mabitirivu ino agenda kudino mwesibye ine Bugweri leka twesibeyo nti nagali vibe kansoke mubuzi iwe tutwale kwa uwa agali vibe tutwale wo zena boina atwete mujinja tutwale ku mwidinda agali vibe barangi olunako olwaido wabayireyo presidential debate linda kuchekera tuli ku mwidinda leka tutwale tuwe mwidinda muna agali vibe nze ebintu ebyeyiwanga bakuwa omukisanga president Museveni yaidegale bakuwa akazindalo oyogere ku birungi byayidinda wasabanga mwala kodi kibuga kiri kuwunabi kati watoko oli kutusumbuga naki kibuga kiwuna Museveni dakola kibuga lwiri bakuwa omuzala agali president nibwo mwata wakola kibuga yenera ali agana amazima topaira abantu bayidinda nga president Museveni yalegano mwala bokwogera ku nsonga bagala omwala guno gwa am mbu muli kwenda nalingira nakadeba bino bitote Mulwanyi waki mutusumbuga timwenda kubogerako kutwogerako kyolaba olowundi ali yalina kadi namulali ku kampeni ali kadi banange buli gonna ibire itakaliye avwe yaide buli gonna ibire itakaliye kyobona abantu babalema n'okukunga ekintu kyali mugano igemenga ni kyamaani wa NRM ate nga nimebe wa parliament nga ibugu muliriwo president nga bayida mwidinda alina okuba ni tokosho ku radio stations president Museveni nga mumukyaza dona nga dibako ekyo kyabalema okukunga abantu igemenga ina tiimu ye yali akikolera ku ilala okupromoting ekintu ekyo nti function ya president Museveni busoga bweti igeme mwaida mwabonanga ndowooza tali kubasanusa n'entalo demwedde mu BAMU yayira kumbali yabalingirira bweti bakibagayire kibalemye mwenda ki nti kyova olibona tuli muwagira ine eruye naire mu ntebe ye yetyamire ate ekyo wabale kukyogera bakubani beno bagagire irala ate nga bayino bandi bakola alliance yaibwe batya kabiri iyo no
alliance erimu wakafuba bali kuba ayo ntudiye ebizira bali kuba mbwaize nze ndibona ebintu biri